Imbogamizi vegetable roots. It's finished. Oh, no. Yeah! Dore tica waruzi dore ejo bundi waranereye si wanereye abakinga mba nagushize udapfuye si wanereye nagiseje ijuru tuzazabyongera na gato jya wibuka ko ari igihugu nk'ubwenge sha tujye class warunaho ahubwo class yatangiye tujye kwiga kwandika imana Really, nigga? Yeah! Hey! Oh, no. Nawe boy, usigaye usuzanya z'abapapizoro. Barakubeshe manika njye ndacyari G. It was at this moment that he knew he fucked up. ko kirago sinogeze apfubye kagendesha inda nk'inzoka kubitwe n'agaca kubitwe n'icumu. Wallahi muswita nuramwemeje ndagaswi noneho warunuwe Nawe wabonye se warunuwe akira. yahuze ku ntebe yawe dutangira isomo. It is finished. You don't know why it's going on. We are going to translate from Kinyarwanda to English. Are you ready? Yes. Imbogamizi mu cyongereza ni iki? Wemfis. Imbogamizi vegetable roots. It is finished. Nawe mugosora. Wowe. Mumamashi. Irindi jambo turikura mu cyongereza turishira mu Kinyarwanda. Brainstorm. Ninde witeguye? Gangsta wanje kimwe igenda urarikwiye. Mudata we umuhengeri mugongo. It is finished. Chakuzora. Chiudata muti narakubwiye iki gihe iri shuri nzariyobora abantu. Gaceze gendo wapisha. Atisha dore munereye mu mashini. Boys. Say no. Say no.
nakubonye munsi y'intebe. Teacher umbonye ute? ariko mwanyweye ibiyobyabwenge. Niwe natwe turimo turareba ubwenge dufite. Wowe ubinywera wayobya ubu udafite se. No, 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 no.